لالیەکی دن لە باژارێ حەسەکێژی ji bo heftê û çar xwendekarên peymangeha gihandina mamosteyan marasîma derçûyînê hat li darxistin. Hevseroka desteya perwerdê ya rêveberiya Xweser Semîra Hacı Elî li gel xwendekar û malbatên wan û endamên rêxistinên civaka sivîl beşdarî merasîma derçûyînê bû. Merasîm bi deqeyek rêzgirtin dest pê kir. Piştira hevseroka desteya perwerdê ya rêveberiya Xweser Semîra Hacı Elî derçûyîna xwendekaran pîroz kir. Semîra Hacı Elî cejna zimanê Kurdî jî bi bîr xist û banga xurtkirina xebatên ji bo parastin û pêşxistina zimanê Kurdî kir. Piştiya xaftinan sertefîkayên derçûyînê li xwendekaran hat belavkirin. هاتن شاهیا زمانی کردی ام گل کی کیف خوشم شاهیا خو تفی ایریشا گل سرمته کرنجی ام به زمانی خو اعتراف دکن ام زمانی خو قبول دکن ام نبندی کسکین گو کسک زمانی ما اعتراف دکن ام بخو اعتراف زمانی خود دکن زمانی ما ناسنامه می زمانی ما هبونا می زمانی ما جیانا می زمانی ما دیروک بحزارة قلت أنا اعتراف بزماني وناك بس أم اعتراف بزماني خودكن أم هاتين شاهية أخوة أم شاهية أخوة كيف خوشن وبزمان جيانا وبزمان جيانا وبزمان جيانا